second ma 3 years a won shede hu wiase yie wo ba asase so mfie miensa pe ne na te se wonya ndinchen enche ya wokonya akwanhie wo eye sinitwani lewin na kwanhie no akwale ehwere ne nkwa na ne papa nso enan bubu yi a wono so eda yaresabia no yese empanifo bu ba bi se wo de anibre na eka eye akwale na busuafo mo so eye ayam hihie nti na wo mu wurabura mu a kire se wo se ye chilewin na ye kwa chilewin no na ebusuafo ba ko obepie mu ewo eye angel radio ya angel fm so utie ni kasem ana kire se eye charge ye de to kwadun cancer lewin so eye 5000 Ghana cedi na kire se 50 million was it one or church must 1 million sa 50 million wo kunipa say pa na omo kra no twem a enye sika na omo perfili when you come na do because ebusua no ehye da ehia omo bebre sa na kwa ese Ghana police for ne Ghana penifo bi pese wo mo di omo agwo no pese omo de hye no ma hwe no mfaso bia ni so na empo no nhwehwemu ba kire se wo mo abusuafo no yiye nhwehwemu ana police for di omo achi ye nhwehwemu no na kire se lewen tama ka no ekoso no na wabo Nempo ye kofa ne fi eye police station ho na ye de ne commentia ho ye de fi hospital e de ne commentia no wa hye kofa net bi dia hye nti no wodi bibia hye ne kon ni nyina lewen ye nyina ye nim se oye comedian wo ye actor won yali hey won yali because a accident see ukra no watumi akukuru ho akotra premier ase aye ne kama se si awo act a kire busuafo pese o che se wo ye jimifo ano din na ebusuafo any tuntunta ne se wa mo hwe no manfa eye lewin ewudie ya wadi ambefa na ye nim no ofikumase wo ye yi nkrofo kra ka se lewin sika bebrebe obede ne wadwane an na so busuane ne chem se tanko mo ndu wa hema chanka lewin odi ne hu kewura anka ye hu ni bie ayam hihia asem we eye ayam hihia pa yanko busuani awo eye angel fm etre ni nsem wo kire mu yi ankasa me famra sisia and yeah information ye nya because the when accident ye hwe na ne ba free mu na chiri ba ankasa eye nurse ni e wo emergency wo wona issue ni se odi kan free no man call anwam clinic ko to nurse ni kura ho according to information ko nya free ko na lewe abuse twom ensagu car no boot because ene ni da ho a kasa case nke nsi ene dia menti you afena mi break am sa antina mu breaking news ene dia menti that is it. So more than a crepe ye adwuma emergency one ma lewe no wabo. Ono aso na driver ade no car no. Enti dano okobo show me hwe na life ade chen yesusu the same thing tema nurse ni na eye Jake nua no ne boss nkote Dr. Cross sign ye e ma lewe crepe nkwansa ma na ma meda ho. But of course aba beda ho which is against the law. Confornati and as emergency enye baby a eho ye hotel and a resting place a ubetima kwado asa asora sakobo program asa beda honom anope ya meko tell me koje testing form every police for e dia call DVLA no ma be check your car no me do about 10 minutes later and am some de lewen de buy and o he nante ne sesi TV so o reporter idea o de nante akoko tena ka yemu a lewen wo smart and obi oye actor there obetima act say the oba be wuani but enye sa na tie ti ujiri say ya say ya share so ni mu awoko wa fake papa azan acting. I am telling you omode ne ba no pay no na me Ozongo police station but na media for nya ma mo they say media for na ban opeso or acting in a way say I say the condition is so critical to the sense by police ni kwan hu ni mobo ni nya no one secret woman say ya discharge no Wednesday lewen say wonko doctor ni busa ne sa dan a wo so o yare bi doctor ni busa say dey yare ko so boy kwa doctor ni ka kire ne say ya nsa sa yare no confornati nti wanko na me hu say it was no delay arrest and ya no na sa discharge no na nyame so nhira Zongo police station divisional commander no yoba Tano pay no mama information omo kwata ho anadwen including City TV o master ho ababesam because no man information si yeyi no tebe motumi di na firim to mo ye fast kokota ho ahmachi asa anadwen na omo te ho akosi se motumi de lewen ba no pay ko wo firim akwan
oh baba senior onyo kansa japade organ na ofiri makwai and the ntimi nkyere but sana meka no papa bi mpese meka sa asem no obi ate ase fa incident na see ya minimum Angel FM as one of the stations be by fever cover news and akwala na naka say na akwala no akwala no ni front chire first nkomo ene ne kasa that is it because on no ni ha no wan ka ase kwa wona yi ase na busani bi afiri mu a okwa yi nti ono na ye ma ne pressure talk na mama me ne kansa but akwala na de wa kan ye pressure pressure talk akwala no wa chire because issue no crazy ye no papa ntrase nkode ne sa e block no but because of the impact no and a year colande ne baye enti nyese na akwala ne tonto mpese me clear air no obi ate sa asem ne se ma me ne kwa no radio stage ko in ko that interview no ma me no woni ho akoye se sapping cheat issue na ko ye no asema you and I were not there. So you and I were not there. I also they testify asem no. So the right person is in common interview no your father no. Because on the ticket ma de ni see ye. Ti ma me na asem ne de ye moguo ye mpanto baby. A pressure talk na man can sa. Me can ne was station we say na akola no tie chiri. Because me who say blockers me be afa de ne say adent one pa akora na kwotena cha mo ni seat belt ensem bebre. But the person can and ne wa fidie so say akola no tie chiri. Na wanti animu. Enti impact no ene yi akola ne bai. Ye call one man ne commander ne din ko asma commander ne can say even highway accident omo cover kwan impact no enu ye de. Because we can engine no Diabos no mu aklake engine aklake car no kwase say to ma condemn for momo de no I'm telling you ebia mu nya mbere nkonko hwe car no and over the kind of speed and the wind there bar it's almost 120 kilometers and that particular vicinity it shouldn't go even 20 kilometers according to law offense driving law mu no except come more than that because that vicinity no and if for sera de ho obi ton nsu obi ton ne pano obi ton ne ma bebre enti we mistake obi kura betimi across so je enti na akosa speed no number 1 o we case ya be ya okura dv no shouldn't pick people more than 3 o they are not in China overspeeding ne dan China what time am car kwan finfin o ya president o le win sanya wo sitie sanka pe police escort kura ko betimi di amount je enti na officer say traffic bechewa wa mayama police escort and to na mumfimfin which is number 3 number 4 what cause accident number 5 what could this year and it's a coba says a case we court na say coba say ko different na say it's about points yeah 1 point e be coba say bia so mu ko agina de ma me ne kwa kan so a ye be tell 1 point lewe wo focus court case nyama court that is it and asem na aba na de be say court da ha bobo ya bi nyina ye sabe no ye mranim ni sabe pepe enti no asem na aba no de yeni abere sania yakonta kan wo first stage ni say we na aba no so man take matter ni serious a ya ye akola yesie na yiwie bibia no we take it up and the sana open you busame a asem no etie ede na mamu di yaw pa wa asemi mu nkwanhia de wo ho wo ye sofo de na mamu di yaw pa ye di yaw kese ne say nipa mienu ena nkwanhia ato won nipa mienu na nkwanhia ato won no ye ka ne sa miensa ya bofra ne ka ho lewe ne de domnam but incident ni si ye no omu nyina roshe e wo lewe ho ena mo rescue no na mo de ne koy ye problem aye yaw kese ye di ne say so nkote na mo si roshe lewe koy ye no so mo fa ye ba no at that particular moment a getumi sebu abofra no enye hwe ni nyina etubedwa ena meka ye no yesi wo de anibre eneka eye nibre mo de hye nso na sebe wahwere ne nkwan bia na wo faye a wo kasa bebrebe bia da chi bia kolei e be senso ama na ene woni hobio eya ye mhyehyɛ ebe sese bibia ebe dodin ekwe ntwa akra